kurya neza si uko uba uronse bijya byose wokwifuza kurya kuko nabyo nubironka ukabijya cyane bizotera ikibazo, bizotera obesity. ariko kurya neza d'abord duhere twicyo twari tuvuze nk'ayo makoze navuze ngo ni carence byabuze habe babifitiye ubushobozi ariko nimba batabigaburiye abana babibuze cyo gihe twebwe turabishira muri carence. Ntituvuga ngo hari irindi zina, umubiri wabuze bya bindi wari ukeneye kubera ko ntiwabibonye. Impamvu zatumye utabibona hari iyo manque d'information, hariho kuba abantu ari abashishe, hariho abandi bigaburira uburyo bakabushora mu nzoga no mu gusohoka bo bagenda iriya bagasiga abana aho. Ibyo birimo harimo kuba umwana utaronse simwa, uwo mwana afite ikibazo cyo kuba yahura na ziriya ngorane za malnutrition. Rero muri biriya bitera izo ngizo twavuze d'abord ikintu cya mbere ni ukubura ubushobozi. Ikigira kabiri ni ukubura amakuru. Hello guys, amakuru mufite mumeze neza, mumerewe neza aho muherereye, turabasuhuje aho muherereye ku migabane itandukanye, abo bukeye mwaramutse, abo bwije mwiriwe. Turabaramukije cyane tubifuriza ibihe byiza byo kubona Imana. Turagarutse tuje mu kiganiro nk'uko bisanzwe, ikiganiro cy'inyigisho. Rero turasaba abantu batarakora subscribe, guys, murinziki ko ari ibintu bisanzwe kubwo gushigikira bene data, nukuri ni mu bikore kuko kubwo kuduteza imbere, kubwo kutwunganira, kubwo gukenera ko n'abandi benshi bibageraho, kandi twifuza yuko mwaza dufasha mukaza musangiza ibiganiro byacu n'abandi bantu kugira ngo bigere kure, aya masomo agere kure afashe abantu benshi. Rero turabakiriye cyane, muze tubane kandi nizere ko muri bubone ibintu byiza, amasomo meza ari bubafashe. Rero mutumirwa wacu ndakwakiriye. Murakoze cyane. Kaze cyane, hano ni iwawe, ntitutinda tuvuga byinshi, gusa hariho abantu bashasha baje, barahari bamaze kwiyongera, wenda bashobora kuba batarakurikiranye biriya biganiro bindi batangiye kuri ibi ngibi, wenda batakumenyereye, sinzi ko mwokwivuga kugira ngo nico naco bakimenye, bamenye uwo turi kumwe. Karibu. Murakoze. Wenda kuba baje hari ibiganiro wenda batakurikiye bya mbere, reka tubibwire. Amazina banita Rukumbuzi Seba Patrick. Yego. Ndi umugabo, ndubatse, dufite abana 3. Hanyuma ndi umupsikologe clinicien. Yego. Wenda nibyo dusanzwe dufasha kuri iyi channel yanyu, ibiganiro ko n'ubuzima. Rero uwatatuzi nuko azadukurikirana, ariko reka twongere natwe dusaba abantu bose abakurikirana babateza imbere hano kuri channel yacu, channel yanyu. Abatarabikora mu by'ukuri nibabikore, yabone, ba like video, ba sharing, bakore comments, kugira ngo bifashe n'abandi, kuko n'ubuzima cyane. Rero nibaza ko ntacyo bitwaye, natwe turabikora, turakurikirana abandi bantu. Ibintu bibaye atari bibi ngo ukurikire ibintu bishobora kuba bihaye bitagira icyo byubaka mu buzima bwawe, gusa nyine ikibazo ni nkabyo bisigaye bikunzwe ubu ngubu, sinzi n'ikize ya morality ihari, ariko mu by'ukuri ibiganiro byose byubaka, inama zose nziza, abafite ayo macano turayakurikira. Yego. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Mbere y'ibindi byose, mbere yo gutangira, reka twishire mu biganza by'Imana kuko niwo muco wacu, kandi ni byiza cyane. Buriya hari aho ijwi ryacu ritagera ariko iry'Imana rikahagera, kuko Imana ari ishoboye byose.
rero reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye cyane yuko tugire neza, ukaba uduhaye uyu mwanya mwiza wo kongera kugaruka hano kugira ngo tubashe gutanga ibyo waduhaye. Mwami, dushoboze utubashishe aya masomo tugiye gutanga, udukoreshe ibyo wewe wifuza yuko abantu bazumva ari byo byumvikana kandi ari byo dutanga. Bana natwe muri iki kiganiro, udushoboze utubashishe, turagushimiye, urakoze cyane. Rero karibu cyane. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ku bijyanye n'imirire, indwara ziba ku bantu bariye nabi, ariyo malnutrition mu gifaransa. Uyu munsi nicyo nifuje yuko twaganiraho kugira ngo tumenye neza, yaba ari ababyeyi yaba ari abana, dutanga ayo masomo. Ubundi malnutrition ni iki? Turumva ngo umuntu yabaye malnutri, yarwaye iyo ndwara y'imirire mibi. Ese ubundi icyo kintu ni igiki nyine? Malnutri ni iki? Murakoze cyane. Reka tuganire kuri iyo topike mwazanye, uvuga hejuru y'imirire. Ubuzima bwacu bundi bugizwe n'ibyo dufungura. Hari ukubironka byinshi, nabyo bigateza ikibazo, nabyo biri muri iyo malnutrition. Iyo byabaye byinshi, kuronka ibyo kurya byinshi, kurya byinshi, la surnutrition. Wenda reka turaza kubigarukaho, ariko noneho iyo bavuga ngo malnutrition cyangwa se noneho ibyo bavuze ngo ba malnutri, baba bafite ikibazo cy'icyo bita ko ubundi ni ukuvuga ngo haba habayeho déséquilibre entre les besoins nutritionnels et ce que l'organisme reçoit. Ni ukuvuga ngo umuntu muri we hariho besoin, hari umubiri hari ibyo ushaka muri ibyo rero ubeho. Iyo besoin rero umubiri ushaka ni ugufungura. Kwa gufungura rero, iyo bavuze ngo hariho malnutrition, ni ukuvuga ngo haba habayeho déséquilibre. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitaba bijanye. Déséquilibre, urumva ko nta équilibre, habayemo kutajana, kutangana, biba bintu biba déséquilibre. Hari aho byahengamiye hasi cyangwa se hejuru. Ora nka biriya bya balance ureba iyo bapima, buriya hari ibintu abantu bazaga bakora bagafata nk'ibiriya biri abana twazaga tubikora igihe kimwe, mukagenda nka biriya bita imivuri. Ababaye ruguru barabizi, aho buhira inka, mukaja ku muvuri. Mwamara kuja ku muvuri rero, mugafata wa muvuri ubu uri ku mahango abiri, mukawukura muri rimwe, mukawigiza imbere, noneho mukawutunganya muri rimwe, ukaja hagati. Wamara kuja hagati, umwana umwe akicara hariya, uwundi akicara hariya. Ni ukuvuga ngo byagombaga gukora iki? Ufite ufite ibiro byinshi, iruhande rwiwe haramanuka, kwa mugenzi we hakazamuka. Uko ni ukuvuga ngo rero iyo niyo déséquilibre. Buri iyo bapima, bagomba gupima bakavuga ngo reka dupime bino bintu turebe uko bingana. Ni ukuvuga ngo iyo bashizemo bya bintu, iyo bitarahura bitangana, ni ukuvuga ngo ikiremereye kiramanuka, icoroshe kikaja hejuru. Hanyuma rero ubwo ya besoin nutritionnel umuntu afite ntabwo yanganye n'ibyo yaronse. Urumva? Ni déséquilibre entre les besoins nutritionnels et ce que l'organisme reçoit. Umuntu akeneye gufungura, muri bijya afungura rero yabironse byose bikwiye. Ico gihe nimba bikwiye harimo équilibre, nimba bidakwiye habayeho ku déséquilibre. Cyangwa nabyo nimba biri hejuru cyane,
n'ubundi nta equilibre ihari. ni ukuvuga ngo umubiri ukeneye Ibiryo. ibyo kurya bikwiye, Nenitrima sibyo? Ukeneye ibikwiye, noneho waronse ibidakwiye, cyangwa uronka nabyo ibiri hejuru kurenza ibyo wategerezwa kwakira cyane. waronse ibiri hejuru, mbese umubiri ukeneye hose ni equilibre, dukeneye ko haba bikwiye mu mubiri. umubiri hari ibyo noneho ukeneye, yariye ibidakwiye, harimo muri ico gihe niyo malnutrition. sous-nutrition, iyo niyo malnutrition. Ariko na surnutrition, excès yabyo. Buriya umubiri ukeneye amazi angana uko, umubiri ukeneye isukari ingana uko, umubiri ukeneye proteine zingana uko. Muri biriya biryo biri muri ariya makategori hariho ibiryo bitanga imbaraga, iyo ni aliment de force, hakaba ibiryo bikingira umubiri, iyo ni aliment de protection, hakaba n'ibiryo bibyibusha umubiri. Urumva? Aliment de proteine, biba birisha ya proteine. Ni ukuvuga ngo biriya byose rero, iyo bya biryo bitanga imbaraga bidakwiye, harabamo desequilibre. Umubiri kurakira ibiri munsi y'ibyo ukeneye. Aho iyo amazi utegerezwa kuronka ari makeya mu mubiri, ibyo birateza ikibazo. Isukari nkeya, reka dufate na diyabete, kandi byose birajanye. Ni ukuvuga ko diyabete uzi ko umuntu abagize ikibazo cy'isukari nishi cyangwa nkeya. Niba nkeya ni ikibazo, niba nishi ni ikibazo. Rero no muri ya mirire nayo hariho ya besoin nutritionnel. Ariko ganono ese umubiri kuraronka iki? Iyi besoin nutritionnel ukeneye wayironse ikwiye? Nimba utayironse, ico gihe harabamwo malnutrition, habayemo ikibazo ca sous-nutrition, tiwaronse ibyo ukeneye. Ariko nuronka ibiri hejuru, birimo ya magrese n'ibindi, za sukari n'ibindi bikaja ni bya bindi niyo yitwa obesity. Nabyo ni ibibazo, ibyo byose byitwa malnutrition. Ujye bikeya byabuze ni carence, ni malnutrition. Ujye byinshi habemwo excès, ni malnutrition. Byose no kujya nabi. Byose no kujya nabi. Ujye bikeya bidahwanye n'ibyo bidakwiye mu mubiri, bibaye malnutrition. Ujye byinshi birenze ibyo wategerezwaga kujya, ni malnutrition. None se zitandukanye he? Obesité iri muri malnutrition? Ni ukuvuga ko obesité nayo iri muri malnutrition. Nuko tubyita uko, ariko fata ijambo baravuga ngo sous-nutrition, carence de nutriments mu mubiri. Urabyumva? Na excès cyangwa surnutrition. Ni ukuvuga ngo ibiryo byabaye byinshi birengiriye. Wabyumvishije? Byamanutse. Ubundi amaforma arimo ni n'ayabiri nyine. Ni igihe ya besoin yabaye hasi cyangwa ya besoin nayo yarenze. Byose rero harimo ibyo bubundi turavuga byose ngo ni malnutrition, ariko uko bitandukanye harimo sous-nutrition, hakabamo na surnutrition. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ku ba malnutri, abariye nabi, abariye bike, sous-nutrition, bajya bariye bike, abariye bikeya, sibyo? Nje narinzi ngo hariho obesité, hakabaho na malnutrition. Nje niko narimbi. Ni ukujya nabi byose ni ukujya nabi. Ariko umuobeze mbese n'uwariye byinshi bikarenza. Yego, umva terme iza kukorohera. Fata la sous-nutrition, la carence, byabuze. Twavuze ngo malnutrition, ijambo malnutrition ni desequilibre, ni ukutaresha. Umubiri ufite besoin nutritionnel y'ibyo ushaka kubona. Ubonye bikeya rero, iyo ni malnutrition. Ubonye byinshi kubyo wari ukeneye, iyo nayo ni malnutrition. Ico gihe rero biraza gutandukana, harabamwo abasous-nutri n'abasurnutri. Urumva ni ukuvuga ngo habayemo sous-nutrition na surnutrition, excès na carence. Urakoze cyane. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira kuri carence. Ibiryo byabaye bikeya mu mubiri w'umuntu. Ese ubundi biriya bintu biterwa n'iki nyine? Bidusobanuriye neza kugira ngo umuntu tuvuge ngo ni
umumalnutrition ni umumalnitri. ni umumalnitri sibyo ibyo ni ibintu by'abaganga wenda umuntu ntaba abizi cyane ariko bigenda gute tumwita utarariye neza bigaragara gute biterwa n'iki ofete twavuze ngo umubiri ufite icyo ukeneye notre organisme a un besoin umubiri ukeneye ibiryo wabibuze bya biryo byabuze nibibura bya biryo rero ikintu cya mbere kigaragara kuri wa muntu wabaye malnutri icya mbere aragira retard ya croissance. Iyo ni sinye tugiye mu masinye wari uzi ikibitera si ikindi gusa byabaye ni ukubura ibyo kujya mu mubiri ego sawa nta kibazo urumva uvuga ngo wenda ibitera kubura ibiryo ni iki c'est la pauvreté urabyumva ni ubukene wa muntu ntafite amafaranga uburyo urabyumva icyo gihe rero kuko atabifite umwana rero dufate nk'abana ariko malnutri ifrapa bose n'abantu bakuze barayigira ariko hari igihe umuntu ashobora kuba afite uburyo atari umukene ariko abana bakagira icyo kibazo kubera ko ntiyabagaburiye neza ntiyitaye kuri ba bana ngo barye neza indya yuzuye umubiri hari icyo bita ngo ni pyramide alimentaire ni ibiryo biteganijwe kugaburwa ibiryo abantu bagomba kuba barya ibiryo bigomba kuba bifite kalite bikagira kantite kandi bikaba biri variye tiwohora ugaburira abantu ibintu bimwe buriya ubyura bibagaburiye ariko umubiri gubuze bijya bindi ifo variye uburyo buhabe bwinshi bube bukeya ariko mu byo mujya ifo kuvariye kuko byose birakenewe hanyuma rero ikibitera icambere twavuze ngo ni manque de moyens ni ukuba udafite ubwo bushobozi cyangwa ni manque d'information yego icyo nico nifuza yuko dutindaho urumva kuko abafite ibyo bibazo bya malnutrition tuvuge ko hariho abakene sibyo babuze bya bindi ariko hariho n'abana bazigwara bitewe na manque d'information sibyo umubyeyi ntiyahaye umwana ibyo kurya bikwiye sibyo hari ibyo twibaza ngo nibyo bikwiye imisosi gutanga amasosi hariho ibindi bikenewe legime amafruwi ibyo byose bikenewe mu mubiri ariko ugasanga umuntu karatanga indya zimwe cyangwa se ibyo kurya bimwe hari hakenewe ko yongeramo n'ibindi urakoze cyane ibyo nibyo nari mvuze ndumva ahubwo nawe ufitemo amakuru menshi ni nkaho nari guceceka turafatikanya uyu munsi ofete twavuze ngo harimo karansi hakabamo na x kujya neza si uko uba uronse bijya byose wakwifuza kujya kuko nabyo nubironka ukabijya cyane bizotera ikibazo ariko kujya neza d'abord duhere twicyo twatuvuze nk'ayo makoze navuze ngo ni karansi byabuze habe babifitiye ubushobozi ariko nimba batabigaburiye abana babibuze icyo gihe twebwe turabishyira muri karansi ntituvuga ngo hari irindi zina umubiri wabuze bya bindi wari ukeneye kubera ko ntiwabibonye impamvu zatumye utabibona hari iyo manque d'information hariho kuba abantu ari abashishe hariho abandi bigaburira uburyo bakabushora mu nzoga no mu gusohoka bo bagenda iriya bagasiga abana aho ibyo birimo harimo kuba umwana utaronse simwa uwo mwana afite ikibazo cyo kuba yahura na ziriya ngorane za malnutrition rero muri biriya bitera izo ngizo twavuze d'abord ikintu cya mbere ni ukubura ubushobozi ikigira kabiri ni ukubura amakuru ikigira gatatu ni bya bindi bisa nk'aho ari egoisme umuntu ashobora kuba afite uburyo butari bwinshi ariko wenyine yikunda cyane kuza asohoka kuzamwa
nimba ari inzoga n'ibindi ugasanga n'ubundi bijya bije kwa afekita ya ekonomi. Ibindi bintu je pense harazamo n'ibintu by'intambara ma insécurité, ugasanga abantu bagize ibibazo wenda bari bafite iyo bahinga, iyo bakura ibiryo, noneho cagiye habaho insécurité batagera ijya, nanone ugasanga ntibabironse ibateye biriya bibazo nyine bya malnutrition bataronka. Muri ico gihe rero urumva ko ibibazo bigenda bibitera ni byinshi. Ni ukuvuga ko hari n'igihe no mu ndwara umuntu ashobora kurwara indwara nayo igatuma wenda yamuranda vulnerable, akaba yagaragaza ibimenyetso nk'umuntu wariye nabi ariko wenda ari indwara yariye. Hanyuma ikindi ni kijya twari tuvuze, umwana agomba konswa y'amezi 6 ya mbere y'ibanze. Ico gihe rero umwana iyo yonkejwe hari icyo bifasha, ariko izo ni impamvu nyinshi zishobora kuba zirimo kugira ngo umuntu aze gusanga noneho yagize kiriya kibazo cya carence, ibiryo birabuze, ibitera n'ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Hanyuma sinye zigaragaza nyine umuntu uri malnutri, umuntu nyine umeze gutyo ufite ico kibazo cy'iyo ndwara yo kudafungura neza, ni izihe sinye zibigaragaza? Ni ukuvuga ko ikintu cya mbere ni ukubura imbaraga, manque d'énergie mu mubiri, kugira intege nkeya. Buriya umuntu iyo atariye ntiyokomera. Nawe ubikore, uzo experimente, ukore jeûne, ndabizi uzuyikora. Ni ukuvuga ngo iyo ufunze kuko utariye, ubikora umunsi wa mbere ukumva biracyasanzwe, ariko ugiye umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu zirashira completement. Ico gihe rero nta energy tuba dufite mu mubiri. Umuntu wese utarariye usanga adakomeye, nta mbaraga aba afite. Ikindi cya kabiri harimo retard de croissance, ntabwo agomba gukura mu by'ukuri, takura neza, imikurire yiwe iraba mibi. Ukaza usanga wenda n'umwana wa 5 ariko yagaragara akiri umubebe nk'uw'imyaka 2 cyangwa 3 aho ngaho. Ugasanga abo bangana baramusize, barakuze, tibangana nawe, ntakoreye ibintu ku gihe. Ushobora gusanga harimo ingorane z'uko wa muntu nimba ari n'umwana, yama etape ya development atayakorera ku gihe, hajemo retard, kwicara ntiyicarira igihe, bijya byo gukambakamba ariko kwavura bikamugora kugira ngo ahaguruke. Ugasanga nanone nabyo kibiri gukunda, niba abana usanga bafite inda nini ariko witegereza ugahita usanga urebeye inyuma urabona umuntu ukazubona lekote, imbavu zikaza zigaragara, ukabona ni nkaho ziri hanze. Urumva iyi shere donc inyama z'umubiri ziba zararangiye ntazihari, witegereza ukazubona umuntu imbavu ko ziragaragara, umusatsi forme yawo hita ucurama. Ni nk'ibyo, niyo masinye ni kugomba kuyaremarka. Ubwiye ubona ibyo ngibyo ushobora gusanga habe na leju, amatama ari manini. Nibyo hari igihe abatabizi, igihe kimwe boreba batitegereza neza, babona inda nini, babona amatama wenda ni manini, bakagira ngo noneho ubwo yarabyibushe. Oro biriya ni ibintu bigaragaza ko umuntu, izo nizo sinye zigaragaza ko umuntu rero yagize ikibazo cy'imirire mibi. Noneho kijya cya carence, urakoze cyane. Hanyuma bifite ubwoko cyangwa ubwoko bwose ni bumwe, bigira amoko ni ifoto zigiye zitandukana. Hariho nk'urugero ushobora kuvuga ngo umuntu afite ikibazo cya malnutrition ariko kandi ikibi kiri modere, coroshe, malnutrition aiguë,
noneho Mm. hari iri modere, hari iri egi, noneho hakaba n'indi iri severe. Urumva iri severe rero niyo y'ibyo bintu bigaragara gutyo ushobora kwamurebesha y'amaso, wareba umwana ukabona ati yakuze yarahingiriye, wamureba ukabona nta mbaraga agira. Ikigira gatatu wenda afite ya nda nini. Ikigira kane ukamubonamo amatama n'imisatsi yacuramye. Ariko hari izindi ziba zikikije zidashobora kuboneka gutya, ariko byose gusa impamvu yabyo muri ibyo bya malnutrition, ibintu bibiri binini biba birimo ni sous-nutrition na surnutrition. Ni ukuvuga ngo la sous-nutrition c'est carence, umubiri ufite ibyo ukeneye, biriya bintu byitwa donc nari nabivuzeho hariya iriya piramide alimentaire. Umubiri ukeneye isukari, ariko gantibe nyinshi nayo ibe modere ibe moyenne. Umubiri ukeneye amazi, ayo mazi yo c'est de la vie. Umubiri ukeneye ibiryo biwukomeza, ibintu bikomeye kurenza ibindi nshobora kuvuga bitakagombye kubura mu buzima bwacu: amazi, legime n'amafu. Ibyo bifasha umwanya wa mbere. Umwana wabonye amazi, uzunywa amazi, n'umuntu wese uri ku mwana akarya imbuto, akarya n'izi mboga z'ibihuru zarengarenga, izi ngizi abantu banegirisha, buriya ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ibintu bibi kurenza ibindi harimo umunyu, harimo isukari, harimo n'ibi bintu byose biri rishe en proteine, ibintu bya ureba amavuta, dufate nk'ibi by'amabreba, amamayoneze, biriya bintu byose bifite rishe en proteine, ibintu bituma umuntu agira poids akabyibuha, biriya bintu nabyo ni bibi. Rero ubwo rwego niko biba bimeze, ariko byose wumve ko byitwa kurya nabi. C'est la malnutrition malgré ses formes différentes. Uwariye, uwabivuze carence, uwabigize ko twavuze ngo ni déséquilibre. Donc déséquilibre entre les besoins nutritionnels et ce que l'organisme reçoit. Habayemo kutayikilibre. Ni ibyo ngibyo rero. Urakoze cyane. Hanyuma buriya bayivura gute? Malnutrition ivugwa gute kugira ngo umuntu asubire noneho muri ya eta normal? Bigenda gute? Mu by'ukuri hari akandi tundi tuntu nahise nkaho nibagiwe. Buriya kuri bariya bantu bose bafite ibyo bibazo bya carence usanga hazamo n'ibibazo bya anemie, amaraso makeya, amaraso baba bafite. Ayo nayo ni ikindi kintu, ni ibintu bishobora neza no gutuma, kubera ko hariho ibintu wagiye ubura by'ingenzi, za iyode, harimo za zinc n'ibindi, ugasanga umuntu hari n'ibyo wafekita meme vision no kutabona, kubera ko buriya harimo amavitamine aba abuze, kandi chaque vitamine ifite icyo ifasha amaso kugira ngo abone hari vitamine agomba kuba afite. Hanyuma ibyo uko wari uvuze ngo ese uburyo bwo kubivura cyangwa se prevention, uburyo bwo kubyirinda. Prevention reka ariyo tunaheraho, ariyo duheraho, ariko irafatanye n'ubundi. Prevention ni uko tuba tubikoze mbere y'uko abantu bagira ibibazo bataragwara, ni nabyo byiza. ariko n'abagwaye nyine hari ibyo bafashwa. Ni ukuvuga ngo muri cadre ya prevention, ikintu cya mbere mu bijanye wenda n'amaprevention, ni ukuvuga ngo twavuze ikintu kivuga ko umwana uvutse at least agomba konka amezi 6 yose obligatoire. Amezi 6 ari amezi 6 ataranagira n'ikindi, ataranafungura. Hari abagira ibibazo nyine abo ganti baturutseho kuba batafite amashereka, noneho bigatuma batangira guheza abana lait additionnel. Ariko umwana nabanze yonke, umwana agomba konka neza. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Icyo gihe rero iyo bitangiye kugira ngo umufashe ku bindi bintu biri additionnel, akeneye uturyo tworoshe, kuko isitoma yiwe nayo niko ikingana, niko ikimeze. Ko rero umwana biriya bintu ubona bakora ariya mama seduwane
kuvanga ziriya mbuto. Utuduhi dutoya twa kamara, amapera, ibinyomoro wenda kuba byita uko, ama oranje, wenda avoka, ziriya mbuto nyinshi zitandukanye, ukazikorera ahantu, wazihonze zose, warangiza ukaza umuheza, biriya biramufasha. Umwana afite utuntu, kurya utuntu tworoshe, uturaya, kudushiramo ndetse n'indagara bujya butoya, hari ibintu bigomba gukorwa. Umwana akitabwaho, umwana akeneye amata, umwana akeneye narimvuze akeneye amata, akeneye amazi mu mubiri wiwe, umwana akenewe gukorerwa ibintu byose birimo isuku, bisukuye, bimeze neza, ko nabyo hari ibitera ya ma infection nayo yaza, wa mwana ugasanga ahise agira trouble alimentaire, apeti ziragabanutse, ntagifungura. Icyo gihe rero iyo adafungura n'ubundi aba afite ya mahirwe yo kwisanga yaguye muri bya bibazo by'uko n'ubundi atari kubona udafungura neza. Yego, muhahire, abantu batekere neza, ugabura umwana amafi. Uriya mafi ni ikintu gikomeye cyiza cyane. Igi ni ryiza ku mwana, ariko byose dukora turimo tuvariye. Umuheze umwana utangiye kuba agira iyo fungura, nawe kumuheza uturegime kurya kuri izi mboga z'ibihuru birakenewe. Umwana kunywa amazi, ni ukuvuga ngo ni ibintu twitwararika, tukareba bijya byose, tukavuga ngo umwana akeneye iki kintu n'iki 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 n'iki, tukabilista, tukaba tumenya ngo uyu munsi yariye iki, ejo azojya kiriyaga, kandi birivariye. Ibiryo bigomba kuba bifite la qualité, niyo konta ya mbere kurenza quantité, ariko niyo quantité nayo ikabamo. Umwana ari gukura nawe istoma y'ibihaye igenda nayo yiyepanwira. Ibyo byose iyo tubikoze tukabikorera muri ubwo buryo, ni ukuvuga ko mu by'ukuri abana bacu baza bakura neza. Kuba tutari ba bantu babashishe badahahira imiryango ngo bayiteho. Ikindi rero kuburaga za information buriya ni ikintu bihenze cyane. Kubura amakuru uba ubuze ikintu gikomeye, ariko kugira amakuru uba ufite ikindi gikomeye cyane. Buriya hari abantu bakora ushobora no kuba udafite ubushobozi bwinshi, ego, ariko kuba ufite ariko kubera ufite amakuru, twa tundi dukeya ufite ifaranga nkeya, sibyo? Dutanga urugero, kubera ko ufite ifaranga nkeya ushobora kugura rengarenga, ukagura ibyo bishimbo, kuko ibishimbo biri muri poroteyine. Ibishimbo biri muri poroteyine, rengarenga nayo iri muri byubaka umubiri. Donc ishinzwe protection, iri muri protection, sibyo? Waguze bya bishimbo, waguze za rengarenga, ufite n'ubwo bugari. Noneho hariya indya iruzuye, indya iruzuye, harimo ibikomeza umubiri, hariho ibyubaka umubiri bya bishimbo, harimo ibirinda umubiri za rengarenga. Kubera ko ufite bwa buryo bukeya, ukoresheje za faranga nkeya mu gutanga indya yuzuye, sibyo? Ushobora kuba udafite iyo information, noneho ukibaza yuko guteka imisosi myinshi iremereye ariko kugaburira abantu neza. Oro kugaburira abantu neza ni ukubaheza ibyo kurya bikwiye, birimo ibibakingira, ibirinda umubiri, ari byo bya protection, birimo proteine, birimo lipide, birimo bino bintu na glucose, birimo na glucose. Mbese harimo ibikomeza umubiri, ibitanga iyo sukari, ibiproteje umubiri. Muri ico gihe, mu gihe ufite information, ufite na bwa buryo bwinshi, usanga abantu bamerewe neza, kubera ko wamenye uburyo bwo kugaburira abantu. Rero wari uherereye cyane ku bana, ese ku bantu bakuru ibo ntibafata cyane rwose? Irabafata.
ariko abantu kategori zitatu ziba frappe nayo na malnutrition n'abana n'abadamu batwite n'abantu bakuze n'abantu bakuze bari les personnes de troisième âge ego bari abantu nabo bisanga muri biriya bibazo bisanga muri ariko n'undi wese igihe atariye biragaragara kandi bimugiraho vraiment impact negatif ariko abantu cyane bikarira n'abana bato n'abadamu batwite n'abantu bari mu myaka yo hejuru abo vraiment baba barisekuwe cyane niyo tranche d'âge iri tushe kurenza izindi ariko n'undi muntu wese utafunguye neza yisanga muri ibyo bibazo none se twari tumaze kuvuga kuri prevention uburyo abantu boyikingira utubwiye ku bana uburyo bobarinda konsa umwana akonka amashereka simo yose ikarangira uri poze uhawonsa umwana kandi umwonsa neza nubwo woshiramwo n'amata n'ibiki bindi ariko umwana akabona amashereka akwiye no kugabura bya biryo bikwiye hanyuma byashitse umuntu ugayayigwaye hakogwa iki ego murakoze cyane ni ukuvuga ngo ubundi abafaransa ariko no muri sante wenda mu rurimi gusa tuba tuvuze bakoresha bazavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir medicine ziteye imbere ku isi ibo bazaba bagwana n'indwara mu buryo bwa prevention kuzikingira kuzirinda zizigere mu bantu iyo ni medicine ifite succès itanga de bons résultats kurenza la medicine curative ni ukuvuga ngo harimo na medicine preventive hakabamo na medicine curative buriya imbaraga zari zikwiriye gushogwa muri kuriya dukingira abantu duhere kuri ariya mavaccine ubona abana bategwa ziriya vaccine zirafasha abantu zirabarinda ziriya ndwara hanyuma rero ibihugu bikomeye byateye imbere ni nk'ubu tuvuge malariya ni ikintu kigoranye no muri Afurika ibihugu byacu birayifite abantu bataraye muri ya moustiquaire imprégnée des insecticides ni ukuvuga ngo baragira ibibazo byo kurwara malariya ariko buriya iyo abantu bari kuryama muri moustiquaire ukirinda ko umubu wakujya buriya ni ukuvuga ngo ufite amahirwe menshi yo kutarwara malariya ariko nimba uri expose urara tunabivuga abantu bumve nubwo atari yo sije turimo umwana urara nta moustiquaire n'ababyeyi bari exposure rero byashitse ngo umuntu yagwaye icyare gikene buri iyo basigaye bavura iya la médecine curative ipere isire uweshuwe ushobora gukiza umuntu ashobora gukira cyangwa ntakire biranica abantu mu ngaruka zirimo iyi mortalité infantile pourcentage nini cyane n'iy'abana bicwa na malnutrition hanyuma rero ibyo niyo nari mvuze ngo imbaraga ntituzishore mu buryo bwa prevention nitugerageze turebe ya alimentation iri equilibre kuba equilibre ni uko biboneka byose ariko kandi bigatunganywa neza mu buryo buri variye icyo ni ikintu baza bakora nonoga umwana wamaze kugera hariya birasaba ko n'abaganga bamwitaho mu bundi buryo budasanzwe hari ibindi bintu babafasha bagomba kuvura deja biba byagaragaye ariko kandi hari na biriya bintu batanga urabibona biriya by'amaprempinate buriya birafasha cyane biriya ni ibintu bifasha abantu bafite ikibazo cya malnutrition iyo cyitaweho mu mayinga abiri kiba kihaye gikemuka ukwezi mu by'ukuri umuntu witaweho agashirwa kuri ya alimentation iri bien équilibrée irimo noneho biriya bintu byose tuvuze bagomba gushiramo yanja ikwiye ini semene de semene hari impinduka muhita mubona aemwa biba byarangiye ni nayo yoroshe kuvura iyo ngiyo iyi sous nutrition
carence iyo wo bagushize kuri rya alimentation iri equilibre uhita uzamuka byihuse ukabura akize ariko ikigoye ni obesity iyo umaze kudevelopa obesity ni ibibazo rero urumva ko ikinini tugomba gukorera ni ugukinga tutaragwara nitwikingire tumenye ngo iki kintu tugire ya makuru akwiye ifaranga z'umuntu afite ikintu ca mbere ubushobozi bwo mu rugo bugomba kugira priorite ni ibiryo priorite de priorite ni ugufungura uri umuntu wafunguye neza no kugwara ntaguma agwara umwana wafunguye waronse ibyo wonse turiya tugwara tufata abana de 0 à 5 mu by'ukuri ntagenda ahura nabyo ariko wagize ibyo bibazo rero asanga buriya systeme immunitaire ntibihari ntibikomeye kandi iyo udafite bariya basoda barinda umubiri urabyumva nyine uravogerwa n'akaje kose kandi kagushikaho kakugiraho uburemere kakakwafebrisa ugasanga ugize ibibazo urumva rero uburyo bwo kubikora c'est la prévention ko n'ibyamaze kuba abantu n'ibitura abaganga hari ibikorwa mu byo batanga hari ibintu byinshi ziriya buyi barekomanda abantu gukoresha biriya byose by'ama prempinate birafasha ibyo bintu rero iyo tubikoreyeho mu by'ukuri dushobora gusohoza ubuzima bw'abana bikabakura muri kwa guhingirira kudakura bagakura bakagira icyo bimarira kuko no mu mashuri n'ibindi byo afekise ugasanga umwana yize n'ishuri ariko umwana uri muri biriya bibazo bimeze kuriya ntiyakwiga n'iyo yakwiga nta musaruro wava urakoze cyane turagushimiye ndumva iyi isije ni ndende tuzagenda tuyigarukaho twinjira indani kuko turasa n'abaciye hejuru ariko ubutaha tuzayinjiramo indani tumenye ibyo bintu nyine izo njya tuzizane tuzivuge kugira ngo abantu bazimenye izo arizo kuko ntitwabyinjiyemo ngo tubivuge rero urakoze cyane kubw'iki kiganiro uduhaye n'ubundi turi kumwe dukomeze dutange amasomo iyi cano nubwo inyitirirwa ariko nawe kabisa turi kumwe turagushimiye cyane urakoze